Ramayunani ntate phutelatsong ya mo Afrika kwano. Taba ya Ramayunani phutelatsong ya mo Afrika. Kgotso Mofokeng. Ka ntate ra o amohela kwano phutelatsong ka jeno. Re fumana ditaba mona ntate Mosisidi tsa hore o tla ya kwana Celsius ntate. Jwale le ha kwe ntate o tla ya go a lebella dikgetho Celsius. Ntate. Jwale le ha kwe le ditaba la ka tsa ho utlwa kana maikutlo a hao ke afe ka morao o thonyetswe mosebetsing ona ntate? African Union Commission in Pilenyo na ho tsete le pele mo wa yona o ilo lebella dikgetho tseo ka mo president sita le ma parlamente a Seychelles ke tota go lo ka nnete ke ho hopotsa hore le ba mamedi ba pisara hore ke kgasa la bobedi ke fuwa tsotsa ya mofuta o ya pele ne le ka 2012 ke sa tsana helana ba le sokwana ho ntate prime minister Thabane Galawanda ke ba Commonwealth ore yo etelle pele mo ifo wa bona le kgethong tsa Ghana ne ka nete simana jale le a ipeta le sona le ni ya le bo ntate ya o le ntlago le nga sipanti hore ka nete ha kenke le tota e tsang honna ile motho fela empa ibile e tla le ho seshaba sa heso le banna le basadi ba o sebeditseng le bona nako eo ke ne ke eteletse pele Wilson Sithumo hobane ini taba ya motho a le mong empa le tshebediso e kopanetse mme ha e tlotwa ha o tlotle nna ke le mong ntate ke opare ke go utlwa gore na wa le mokgetho tsena kapa mokgetho ona ha o kgethwa e be mang ya o kgethang kapa go thonyetsa go a lebella dikgetho mo lastulo wa African Union Commission ya ile ntara ba hae kwaya moeta pele wa monifo italwana monifo ka tsare mme go utlwala yena ha sebetse a le o na le dikomiti tsa habo tse wa tsebang le tsona tse mo eletsa mme ke dumela hore qetellong ba rerisana le mmuso wa habo motho eo ba mo hlwaile la bitararel ba African Union Commission kama bastulo wa yo yenda a ka e utlwa tabena mme re kopa gore ke re boele ka tsantlo kana ka kotlologo ha ile mona o kgethilwe mosebetsi wa ha wena e ba o feng hodima taba tse kaofela lewe ka nnete mamedi a gore ke re khutle
ho tloga na re a fumana ntatemoholo ntatemoholo na ebe re tla fumana Mofokeng banna Commonwealth ho selemong seno sa dikete tseno tse nang le 12 tshwara le fela ntate re kgutlele moyeng ntate ke a leboha se o kgutletse moyeng hape ke a leboha ntate ntate o kopa go thusa baamedi o fe kutlwiso gore na mosebetsi wa hao ka kotlologo e ba ofe mo ga o kgethetswe bodulasetulo tse kapa botelele pele ka kotlologo e tlile ke etella pele moifo o ilo lebella dikgetho tse tsamaiswang ke komiti e ikemetseng ya dikgetho tsa naha eno kgethong lena tsa Seychelles ha re o tsamaisa dikgetho re ilo lebella hore dikgetho di tsamaiswa hantle ho latela melao ya naha eo le ho latela tataiso tseo African Union e nang le tsona e di fileng ditho tsa yona ile ka qaboha a ke shebile marangrang mona jwale Mosotho e mong a re ha hlahisa maikutlo a re o a tshepa a kena go qabanya batho ba ba Seychelles ka re utlwang enwa sono ka nnete why o ka shoshi ore ke tla ke lo qabanya jwang tsa ba tsamaisa dikgetho da ilo lebella hore dikgetho tsamaiswa hantle ho latela melao ya naha ho latela ditataiso tsa African Union mme ke tla fana ka tlaleho le baheso moifo wa heso hore na re bone e le dikgetho tse tsamaisitsweng hantle ho latela melao le meolwane ya AU le hore na di tsamaiswa di lokolohile di na le ponaletso di bile di sa sekisetse mang kapa mang jwale yeo ya reng o tshepa gore ga ke na go qabanya batho hantle o ntse a re empa ke maikutlo a marangrang wa tseba go ingwalla batho fela tjena ba se nang le boemo bo bokalo o tsela le ha ba sena boemo legoloke ntate ke ntse le gore batho ba bua dintho tse nang le kelelo ntate ka nnete ba se ba ikopa le ditsontsono ntate ka go bontsha ba tla ba tsebo go ba tshwaretse ke mafufa fela ntate na ya ka ba ntatemoholo go na le taba tseo bang o di siile puisanong ya bona le wena ka jeno mapi le taba tse tsa go a lebella dikgetho kwa Seychelles ka nnete ka ba go tika taba yane eo ke qadileng ka yona gore go nna ke le motho ke nka e se tota e ntobileng ke le motho ke tswelela go nna empa ke tota e yang le go naga ya heso e leng yona e ileng ya mpha monyetla wa gore ke etelle puso pele ke tota e yang le go banna le basadi bao ke sebeditseng le bona pusong ya naga ena gobane ne ke se mmusane o Seychelles golo ka lebaka leno ka nnete ke tota e re tshwanelang go ikotla difuwa ka yona re le Basotho gore ka hara dihlooho tsa dinaha le mebuso tse seng di theile meja kajeno mme e shebile ka habo rona AU African Union Commission e shebile ka habo rona mana le rona
re na le go tshwanela gore re ka tswa le tsona lebitsong la yona ke ntho eo re le Basotho ka kakaretso go tshwanelang go ikutlwa monate ka yona ee ya ntate